wali santri yang berbahagia, anak drawana calon penghuni syurga, anak drawana yang akan tolong drawana tengah di akhirat. Drawana ni ame kena walau lahir batin bak terfikir biji tiaat leban dayak juk tawa gede kata awal teruk je rumah tu bek tua tebak tajam tak kembali. Nama Salman Al-Farisi bin Ibrahim, pengucap doa, jumlah nilai 750, dengan rata-rata 83,33 berasal dari tanah pasir. Pengucap 1, jumlah nilai 80,894. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا